so no na owura Edem Akafia Michael wono na eja meka na asemi wodi atumu ese wohwemu a gold no dodo a wono enya ye pa no eye gold hu dwa wono di no manyim no ne kase pa no afri small scale gold sector ne kase pa ya wo munya ye no won betimi ede won sesi won bo akase eho pa na ne kase pa no afri eba ye na afi ede wo mu agusu a wo mu hwe anim se sisia no akabosomi ensia na afi no akwawiye na ekwan papa won befa so ama gold hu nsensem ne hu dwadie wo mayim no etumi agina brane no owura Michael Edem Akafia ese bibia betumi akoyi a ena nwumre yada ne twede aso na yantua kase no so ye kawo se ye no nsia bremu kase bo etwato ene kwasia dan mu ena waso eguso awutie no enu nti safe na ode wakasa mu ndre ato sompa ohane ensia echipo enum a ye ma akwaba wonyira ye kra emu ema akatuapa na yantua so se hwewe oso Catholic diocese ho ena eden kratwe ede abai na penia wono ena woda eye asodekoi ano se chairperson ewo Western North Regional Peace Council ho eye Most Reverend Samuel Inkua Boatin wono no de ato aban anim esre aban se won hwe afoforo bi eka ho ye from stakeholders yi ne ye frɛ no efam agudie galamse yi yemom homodin pass e betima hwe na yetu ase wodin nsɛm etudwa ebra na wone eye adehye ne temamufo a ewo Western of one mo atwa ahia na omo dwenedwene ekwan o betima fa so na efam agudi a eha omo nsase ene afenso obo ade bobre no ombehwe na ombesu pumasibre say no galam say no hwe ye ile ha so ba na say o say women's of the and bishop of the hwe you also that is within the Western North region. Na bia obekobia nzuna ni ase bia obekobia gofugu so galamse na obisa se na ya de dwumade na hye wasala dia na omo ya fa ya prince galamse bi nti ye hwe ama ye nsu ye sel no ye nye ne ye hwe ama ye nu ye sel no ye ntu mu anamo ye hwe ama ye sase sel no ye ntu mu anamo nti nhyema dia nkra na ye de begia omo na no mba ye no no mo ye omo afam die na sana mo ntu no ekoso a anke ye ti ha ibo na anke ye nya ba bi mpa ye dan ana ye na enye de nti ye mo den pa na yegu se galamse no ya ntu ho na mo a ebe haye na daachi nso no nchima no emo ye dimpa because ya dia eti akoma pa o tupo within the Western North region na o tike mu na o hwe dia ma ekoso pa o bisa se dia na yeye mo na ebra Reverend intia nkua ekasa wiye no ena wasan so edi etudwa ekiremu se nokure ni nyame anim nie efama gudie ya omutue eya ade a ha omo nsase pa na se wono woda eye Catholic Bishop Diocese anwen ewo se hwewe oso yi obebo no homoden edi enimu kan se pani na wo mahwe na wo makon se okun ama na wiewie papa galamse no yes reset media men and women no so muni hu kom because the course no enye etia se de wadi mu dance no yes srem a me kuto jogu fom yes remo muni hu komo e man panfo no se in fact galamse hu nsem no ene illegal mining hu nsem no yade a in fact e koso ba di panfo sorry na mama yafa bibi enya nchima on said bibia is a process which has here baby na we could do baby and now as a government no so we bibia e do maybe as a transfer for evaluation what has here but men no literally no dey me hu no pa just say ade no enko na chi ni ma na e de na esmetika mu na ye call pastoral visit na wo hwe nsuyi na wo hwe nsasi na wo hwe nwie e do baby mpa na nse baby e call na nka nyanya anka de kakra because ka no kontu min ko nti aban eso ma ne home ne so info aban de adwuma hye won sa eso mo ma won ma home ne so na let's face the reality no say lam take fight no na ni ma na eden eko pe baby a yekokọ na baby ha ye free ba na ye ba na say ye twene ho a otumu say e ma wodam pa wanhwe a musu kwa na be free wani aiden yo enti abusia eni a yeti yi eye se hwewe oso Catholic Diocese opani a wono ena woda eye asorinkuo ewo eye se hwewe oso wono mo ena yeti nini Most Reverend Samuel Inkua Boatin amane osomafo kwame owusu se hwewe oso ena woto nkrato ya osanso ede emane yen Ebusia ye free Most Reverend Nkwa Boatin die yimo na yakoye no wansem foforo mo na ansa na no
Yanfa sedani nyina enfa emma medima for herbal center Dr. Time Daso. Wase yanka ncho se yade na aye krankro wa chinchina bre. Yade na kamia ye se wako India, China, wako baby aba. Edaso te osunti aye krankro mpacha fa kwa Dr. Time Daso na omoa wo. Stroke ya ya ndu yo betu ase afi emema mu prostate no. Entina ho man laje. Enya sa wankasa no ba ye mobbo. Papa se de nsuo ne kra etoto ka ho de na chese de bia nko ade osun yam. Okwa Dr. Time Daso no mo a eba no mema ho sensem ne nyina no wobehwemu ye ede ama infertility mopa woni bi ache mesra wo ya no makọ Dr. Time Daso wate na waboa mo ama manya bebi ne bi atom na so yade e wasa no edoso wo gise de wawu anasa de wasa ye yade bi afakọ na kache enkran ha pokọ ase mayra kumase ebokọ agogo woni agogo government school no ne din hwe ne mo for 0244 774282 ana 0500727215 time heba Mr. Nyoko ensuring to talk eyasa na entontom no so aba mesra ofime anopheles mosquito wakawa na chaso ma malaria no no enti no so o so ne no num yo betebete waduane bi anya ode unum suo cross anso de asa enyo no mesra de ye ubia bandi kan encheke ya cheke na che malaria time TIM na wapebi uko over the counter na se pharmaceutical shop bia no a ubenya bi ato every honom na wonso wo de adwane ya de no every nipadua no ho jimai enchechemu bi echemi de e 0244 417669 0244 417669 na empenifo enyo so na apomodem asha ya ba kopa no yakwadare e wo sciatica ya de mu no mesra wo mo maka nyina no wo mo esua yasa wo ye dai wo mbechia wo no pa wontimi mputaka ma me akutu bada se ba sciatica e 21st clinic ene ye kanfo de ama wo no na hwehwe mu a ekohu yade no a ya na empanifo nkanka empanifo no mo se moto ase ya akosi mu namrom etimu twim wimwim na ne nsuo si fam se kura de ja moda mu no mo kamu ana de achimpacho na wakọ eye 21st clinic na yetu ase e de ama wo na enye no nko ane se ne mom de yakwadade mu pa no na eye sciatica no nti sciatica expert originator pacesetter and commandant aya no wakọ 21st ya so ye bia kran ha tata hero na about tubo huye tema ye Roman asafo no echika so new market obon kwantempo ne so kuma se ehwa overseas ye ne Sompa TV Sompa FM na wabrosan kro na musunya ne so regional hospital no wonu first gate ho no mo ane ye no mudi nhwani mu tachiman OGN bank no dan ne ehwa na obehuye enkranza ye ben children's park takwa eye opposite Roman stores mpacho 21st asem na making na afei takwa de eye efiekuma number 9 taxi station go so brekum obwasen so ye ho no jima yi na for 21st clinic the sciatica pacesetter the sciatica originator it was 0540 311 0540 311 na ya joso ye to ansem no eso na yakoye nim ewo ensem foforo oba ahema ya wati adwaso ewo sehwi asanwen so ye no ewo sehwi yoso mensinim ewo ato ye tifido emantamu eye nana ama chininye wode afutuo akwa ma mabu nyina esei se wo ye babunu na sesebio wo pese wonyini cha adebuo eka ho se wo ye babunu na wo pese eniema ekọ animu ntentem edema wa ho brasiem eka ho na ene mrantie ene maba wa yaba ya ye ho se da bi eni asase ya ban ye ntehwe entini ye ka se kọ oso menko enko ho osmifiri ho no eba na futu ebetimi aboa ama wo ye babunu you successful in life no eni na me kasa kire babu ni se ene ma kra nom tramo ene noma ebe wi akire no na wo kidney kra ase na wo liver kra ase na wo kwa baby as wontumi nko nipa fa wodu nipa ma na wo no emmoa me kan ne se yentwe ye ho firi sa noma no tramo ne sa red na aba no na yentie ya wo fo no asem na dachi asie yie na yenso ye we mana ye de atete wo mo ama bibia akoyie sa wo ka sa me de mi ntie obibia dachi no bibi ebe hia ama wo nso me fa sa wafiri nipa ye kwa wontumi oba ye ka sa akete nye keke kata ho sie wo ye oba wo sa wo dress decent ma wo bi ba ma nkra hu a wo say nipa wa dress ka enye sa wo be hye bibia wa chi nyina begu ho ana sa abi wa hwene nyina gu ho na ye ka sa wo ye oba ho ofe kata ho sie na obi wo na so oba tan kra na bia ope oba ma ne ba bia ware a kofie we mu ana sa wonu hunia ye be ka se we fie wo mu na wo kon akra we de on dress kra nye wa hye no ma wo frofa eno grama eti wani munyam kra kofo
ebeti enuonyam no akofom oba hima mananso ho a wokoso a ekyerkyere mabunu ekwan a ewese wo mo efa so ema nwomesua eso wo no mo ewo mayi mu. Oh, and I would see a Juma, and any pain on Mutia, or Muna Beco School. And as I may say, Matadi, yes, Shemi, Cabanet Street, will be and a family. Uncle Swias and come in to me. And I have got an officer, one of Befamata de Mai, and as I want to visit down my and to say, I do call school, I don't call. You do see a Juma, so I don't want to see a Batan and son, or more Mamma baby because school. I am no more J. Uncle Anessa, walk up, you know who may be on the background. And the back of Juma, maybe a Kurana, Sasa will be better to you. Kurano Bear, 6 months, no, my meaning baby, our father, my young, then no soccer, yes, and yes, slap at and say, yeah, the money quote to a Juma. I am prepping the young town was round, I am Cassan. Okwasra no na wonene kasa wo ma musua adwuma ne wo ma mko suku nyina da obi akọ suku be finhia aba miensa na wo funsi suku ho da na suban wada no mbesida na wo ni wahu enti no oba ahema ya wote adwaso e wo sehia sanwe so e wo sehia yo so mensini mu atoye tifido mantam na okasa ye na ama chiniye na wone yensomafo kwame owuso yo tonkra efri atoye tifido mantam esomye no ebae na asante mantem so de edu won mu a na yakai bawa bedu wato nkra bi e de afiri eye afigya kwa bresalt ho no mu e de abeto pron so a eye abankra chepani a ye frɛ no honorable Patricia Pel Ankra ma me na ekasa yi wo se no kura ni nyame anum nie ahonidi owe eho hia pa atro naka enu nti se wo yo nipa dasani na wai wadwen se wo mfa ahonidie serious e wo abrabom a Bible kasa kyerɛ sane efi eso timi awo nipa dasani ya ansetena mu ye maame de nsɛm itudwa ebra na eye clean up exercise bi ekoso ewo eye etimetim na eho na ye maame ede tudwa kyerɛ mu sɛ ahonidi owei eho hia operation clean your frontage abandada betwa mu a wode ba yeyi ehu behia pa sɛ o se ehyemu kina na ye boa ema etimi koso esansa ahonidi owei sɛ onipa dasani bi efi eka ho ayade ena ma wakɔ aba wanhwɛ yie wobeto ananan mo nsedo enu nti sɛ wo mpɛse ebefro so yo brudi a ye beso sɛ edu ahonidie dwumadie ho a na watimi de ho ahyemu bi and I remember a clean up exercise no I would do I would say that our cleanliness culture no coffin because you say I know kwa komafo no amfa mu hishim and make sure say cleanliness no ebeto aso nti no san ba yechi no san fa yechi no ya matin se bi ebisisi haja akọ the two no se bi ye ba na fi ha ebisisi sa na no so ya ba beto ayesisi I think ya bokoko na bia fine esisi abadu adu no ebi se ye dem no ebe adwuma because we can't be investing in clean up exercise we come and clean help the community clean na bokoko ba no na the way we are ni afigya kwa Bray South abankra chepani honorable Patricia Pel Ankra ena yete nka no na eno eche na assemblyman awo eye old etimetim honorable Williams Opoku wono nso ekasa de tusu sei Ultimately for Madaroma, ya na efino abroso abroso enti yesremu a menye yemwa na monti fino so my mama ye maame eye MC Obapa Patricia Pel Ankra wo bredodo anytime bi ala justice no e was anytime bi we increase no e basa emwa assembly no boka wo ball ahododo enti bi nim say ye guso a we education ombe mo eni yera bawa bedu ena wone eye honorable William Opoku okase twa ato ene ye maame odi kan kasa ye honorable Patricia Pel Ankra enkratu nyina efri eye afigya kwa Bray South ewo eye asante mantemu ena yeti yi ebusua ye basisi ana yakọ amonone Sompa TV
Emma Aketiapa. Abusia Sompa dear market ya pampa ya kwakwawie kase no ewo bi man so na UK one more prime minister Kestamna and odi aso dwachire mu se obabe hosti Vladimir Zelensky enye ononko a afa France one president alright Emmanuel Macron one so eka ho bi na German chancellor Friedrich Merz na ne nyina efa said ye won betumi aboa ama Ukraine so one mo entokwa wo mo ene Israel for the SNE any drone fufuro yi a one mu kire mu sa abeya wamo edi awu ewo empotem hoyi wamo etimi edi hu nkomo yiye na wamo apenepo mesebre papa bi abusuan wesu ne yegina na nonsia bremu kase ya de so mfri Sompa 106.5 FM akra so ema opiemu ewa asante mantama ye baatan no Sompa 93.1 Kumase wamo eso mu bie ayiko FM 100.9 enso ebutu Paris France abrochimemo enso FA bie afei opiemu wotakwa ye Sompa 101.1 takwade ye Sompa 103.3 tachima Sompa 106.1 Sunyane Sompa 90.7 and Krawaza Sompa 90.7 and Sunyane 98.9 Doma also 101.3 Nina Sompa Kingdom and Subutuman Kissing 106.1 on Fabi Kanashaban Radio Kaneshi Jackesim almost so FAB and now we Facebook no so Ote Yanka so and Doma FM 100.7 so FAB and somewhere you did want to an Kai said a Midima for Herba Center no and so yasane Emma time herba Mr. so born a tree dom and afe the okan be a 21st clinic the sciatica originator the sciatica patient until yade bia na dia konemom sciatica no otu asintini ni kosu na mrom no aya na ta pa 21st clinic and na ye bekyo no kama ede ama wabusua yada mu nyina mu ase apesmaka de hia ye jipene esi adwa ema Sarfo kantan katam yen ebesi eyententan fidie no so ma wonya bi hu ye mimi din abena bedu adepa Kofi Anwumre